musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam kala mo teddiri goɗɗum hara hina l'islam haray o teddari neɗɗo ko jaasi o so teddiri l'islam ko tedduɗo ko jogiɗa teddungal wosina teddungal l'islamu andu a tedda fi honnon ko lannaygal haray yewtere anden e nder ɗi miitaji haɓɓaɗi ɗo ko de yiiloto ko hawla ko bange ko wiyete ko saabije no andirɗen noon en fof saabiwal aljannangal ko gootal pet amma yiite ngen hinge jogii ɓuri saabije 59 ko inchallahu en jantoto ɗe saabije ɗo e hoore heñaare harana yeññugol wowlen tun inde saabiwal ngal amma yeññoygol ɗe ɗo fof ɗum ɗon woni e ñande goo si Allah arsiki en yiititugol e heddagol e hoore o aduna mo annduɗen o aduna o peesataka Allah yeru embere ko gabitan hun sonsoliwi wawata rondade nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki si tawi Allah no hittinno fi o aduna yeru embere gabitawwol sonsoliwi keefeero yaratano e hoore o aduna ɗo wooɓande wootere e wooɓande ndiyan kono inni o aduna o accidi en e makko amma laakara on tongo kanko tu woni ko joggi toriki Allah yo Allah hokken timmore labande ayyuhal ahibba fa nabda zikra hadhihi almafatih awalan uququl walidain saabi wal aranal ngal ko goɗɗo sottiranta hoore mum fi naatugol yiite jahannama ko yawagol nene e baaba ƴaggalngol nene e baaba anndu a sotti dambugal yiite gooto fii ka naata saniyan aklu riba ɗiɗaɓum ɗum e ko goɗɗo sottirta yiite ngen fiyo naatu ko ñaamugol riba sa ñaami riba anndu a uditani hoore ma dambugal gootal e dambuɗe yiite jahannam nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maakuno noon si yehi haa hewti akhiru zaman neɗɗo ko eti wo riba on hewta e mo hay so tawi ko yeru nduggo riba ngon almiftahu thalith aklu mali lyatim zulma saabiwal tammangal ko ñaamugol jawdi alyatima hara ko hoore tooñe no woodi no ñaamirte hara no dagi kono sa ñaami jawdi alyatima e hoore tooñe anndu a ñaami yiite jahannama anndu a sottani hoore ma kay naatoygol yiite jahannam ko ɓe Allah inni fii mum wo innama yaakuluna fi butunihim naara ɓe ko yiite woni e ñaamude Allah watti yeeso ɗon kadi wasa yaslawna sa'ira arma ɓe naatoyo kadi yiite jahannama dulboowe kadi kala annduɗo ñaami ko kum fanɗi wo ko kum fanɗi yo anndu laawaaki taw yo nattu kum tuubugol ngol wawata yoninde ɗum noon ko be mo ñamanɗa on o hetta almiftahu rabi min mafatihi nnar alkadibu ala annabiyi sallllahu alayhi wa sallam amda haray saabiwal naya ɓangal e saabije yiite jahannam ko tewagol pas fena e hoore nelaaɗo ɗo haray ko mene waajotoɓen ɓuri fewtude inna nelaaɗo maaki ɗum ɗo hara ko wowniɗa hiɗa anndi pellet ko fenande nelaaɗo ma ka ɗum a tippa hay e nokko o hadis ɗo no fillimo muslim hala ɗum ala e muslim koye boukhari hala ɗum ala toon koye riyadu salihin ala ko wowliɗa ɗum ɗo ko fii defandugol fenande nde wowluɗa nen yo nde woɗu goonga anndu a sottani hoore ma dambugal yiite jahannam almiftahu lhamis min mafatihi nnar alzina saabiwal jooɓalngal ko waɗugol jeeno sa jeeni anndu ko an sottani hoore ma yiite jahannam nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki zina jeeno bakkatu mum no hulɓini ka Allah waw kala jeenuɗo man zana aw shariba alhamre naza allahu minhu liman kama yahla'u linsanu alkanisa min ra'si si goɗɗo jeeni Allah ɓooray mo iman wono goɗɗo ɓortorta dolokum muɗum wallina ɗa si faalama changeagol si a anndi sa ɓortike dolokke ma o goɗɗum luttay e makko e ma
ko noon kadi sa jeeni anndu haray iman e wi'e maɗa few wo goɗɗo jeenata sanga woni jeenude hara ko gumɗinɗo siko a gomɗinoɗo a jeenatano almiftahu assadis saabiwal jeegaɓal ngal shurbul hamre ko yarugol beere hino harmi beere nden ko nden woni ummul haba'is nene boneji ɗin fof ko beere ɗum ɗo kadi sa yari anndu ko an sottani hoorema fiya naatu assaabi jeɗɗaɓum kun e saabije ɗen ko alkibru wal fahru wal khuyala ko mawnintinare e townitare e bungugol e daasugol coñci ka leydi hara ko fandorɗa ɗum noon ko bungugol manto sifa ko garuna en waɗuno kon o ko wiyete soobi e ko nantata e sifa muɗum tawo pas daasa coñci mum ka leydi wonandema an gorko amma rewɓe ɓen fala ba as ella ala e muɗum sa daasiri hara ko saabu mawnintinare anndu a sottani hoorema saabiwal gootal e saabije yiite jahannam ko wiyete noon kibru mawnintinare wo ko batrul haqqi wa hamtu nnas ko yawitagol yimɓe ɓen e salagol jaɓugol goonga goɗɗo wowla goonga hara ko goonga ndaara tawa wowlo on sikka hiɗa ɓuri mo salora goonga on sabu ko kanko wowli emo yiwɗa wo kadi hara hiɗa yawiti an hiɗa ɓuri fof dambe e yewdi almiftahu thamin saabiwal jeetata ɓawal ngal shahadatu zour wo ko seeditagol fenande seedito fenande hiɗa andi pellet ko fenande seeditoɗa ɗum ɗon fi wallugol siɗɗo ma on sikkuɗa o daɗi kono wallahi haray o daɗani won ɗo woni saabiwal jeetata ɓangal attasi razful muhsanati lmuminati lgafilat saabiwal jeenaya ɓangal ko tuumugol rewɓe sañiiɓe ɓen gomɗinɓe ɓen welsindiɓe waɗugol jina sikkitoɗa sonnaji on hara mara dalil so yewti e téléphone sikkitoɗa ko kanko e gorko ɓe boni dey kawo yalti o yahi o deeɓoyi wo sikkitoɗamoy ko boni o wonno hara mara dalil preuve hay hunde ala siko l'islam wayno e ñaawirede harayno ko paatawol 60 woni ko fawiɗa fi honnun a meemi dambe makko ɗen e irdu makko on almiftahu l ashir saabiwal sappaɓe ɓangal al akhzu min amwali dawla bi sariqa inna lillahi wa inna ilayhi rajiun saabiwal sappa ɓangal ko ñaamugol jawdi état on hara ko sabu wujjugol wujja jawdi leydi ni fof ñaama an tun hara hina ko daganima hina sabu ko golluɗa ɓe yoɓuma wujja ɗum ɗon hiɗa lammina a hoolama a lamminama leydi ndin ñaama ɗum ɗon bonna hoolare nden ko an sottani hoorema saabiwal yiite jahannam si a maayi leydi ndin hettare ko tonguma a cikkoyaade ka nder jahannama ko a wonkike yaltude saabiwal sappo e gol ɓangal akhzu amwali nnasi bil batil sappo e goo ko ñaamirgol jawle yimɓe ɓen sabu merente détournayɓe yimɓe ɓen fenana yimɓe ɓen jattira yimɓe ɓen addumi sottanama ɗum ɗo andumi waɗanama ɗum ɗo hara himo hanndi koye hoore fenande a sottani hoorema yiite jahannam almiftahu thani achar saabiwal sappo e ɗiɗa ɓangal ko assariga ko wujjugol no wujjirɗa wono no wujjirɗa wo no wujjirɗa haray hiɗa anndi fi honɗum nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam hiɓe maaki wo al ismu ma haaka fi nafsika wa karihta an yattali alayhi nnas ko wiyete ko boni kon ko konko suuɗuɗa ka wonki maɗa hara hay a faalaka hay e gooto ƴellito e hoore konko suuɗuɗa si yimɓe ɓen anndi fii mum a hersa e ma a wirtoto ɗum ko boni noon ɗum ko nguyka noon saabiwal sappo e tata ɓangal attatfifu fil kayli wal misan ko ɗuytugol ngol ka ete e ka peese yeeyoɓe ɓen ɗuytugol ngol ka etugol ma ka peesugol ɗo noon so ƴetti exemple wano cabine téléphonique ɗo woodi woɓɓen ton hara ko spécialiste ɓe muɗum hara minute on timmata an kadi a ɗuyti ka etugol e ka peesugol yeeya oya minute gooto timmuɗo o yoɓa timmuɗo kono hara ko wooli kon timmari ɗum ko hakkunde ma an e Allah si ɗum ɗon feƴƴi sappo e nayi ɓangal arrabi achar
alghishu fi tijara ko jawfagol ngol ka njula yagal nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e makuno wo attajiru l amin ana wattajiru l amin ka hatayni fi l janna min e njulajo hoolaɗo nunɗuɗo ko ni mi wayroyta ka nder aljanna wono ɗi kolliɗo ɓurdi ɗo ni ko ni placement on e place nelaɗo sallah alih sallam ɓurdiroyta ka aljanna kono noon ko so tawi anun ɗi sa jalti kana nder wi njula yagal ton haray andu nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe huɗano kadi fi honnugal lorri taguefo ngo alhamis asar kasbul mali bil halifi l kasib sappo e joyi ɓun ɗum ko heɓirgol jawdi ɗaɓɓirgol jawdi hara koye hoore fenande wondirgol e hoore fenande fiya heɓo jawdi mi wondi ɗum ɗo e ɗum ɗo ko ɗum ɗo mi soodi mi wondi ko 100 euro mi soodi o téléphone wattanal ɗon 10 euro hara téléphone on ko sooda ko 50 euro hara e heɓiri jawdi e hoore fenande wondugol e hoore fenande السادس أثر الاهتكار بمعنى الاهتكار وإخفاء السلعة عند حاجة الناس إليها سابو جيغون وكو نجولا بين يتاي بمارسانديس جدي مرا هارا يمبه فو نو هاتون جيني ماجي be maradi ha be anda fewndo fof sattirama be yaltina non on se be yeeye ko satti ay hara jama fo no besoin e mudum andu konko heɓoɗa ɗon ko yiite jahannam woni ko sottuɗa ɗon ka naatoya ange ɓe ngoore maɗa a sattinani julɓe allah ɓen a sattinani moftaneɗaɗo sallllahu alayhi wa sallam allah sattinante hayyan wa mayyita ka wuruɗawo ke mayɗawo assabi asar sappo e jeeɗɗi on bayu kulli muharramin yeeyugol kala ko harmi kal hamri wano wabeere wa aflamil fasadi e filmuji bonɗi ɗin hiɗe gandi fi majji wa sharaitul agani e kasetiji ma seedeji musique hala ko musique aji ɗi allah harmin wassajair e cigarette e beere ɗiɗo fof sa memi andu a sottani hoorema dambugal jiyangal e dambuɗe yiite jahannam الثامن أثر sappo e jeetati alkasibu ko fenande hare worino wi fenande fengol e hoore nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓeyni wa azamuhu ko ɓuri mawnude e penal ɗen fof alkasibu ala llah ko fengol e hoore allah allah daali ɗum ɗo hara allah daalari ɗum attasi asar sappo e jeenayyi qatlu nafsi ko ittugol wonki ɗo noon ko wartagol si goɗɗo sattirama ha o inni koyo warto andu hoyaari pedle ɓayna ko tawoyta ko woni ko hoyi al ishrun nogay on qatlul gayri ko warugol goɗɗo tewɗa pas wara goɗɗo fii ko annduɗen kon ko yimɓe tato hana wareede ka nder l'islam si goɗɗo tewi ke pas itti wonki on noon ko yo ware ɗiɗaɓo on jombuɗo ma jombaɗo o jeeni seede ɓen heeɗi ke ɓenno gay ko ɓe ware tammo on ko on sansuɗo diina muɗum goɗɗo hari ko julɗo o sansi diina makko kan on noon ko yo elmine few yo yaltu hakkundeji meɗen fi wata o raaɓinoye goɗɗo ko wono ɓeyde almufariqu lil jamaa alhaadi wal ishrun min mafatihi nnar ayuha al ahibba arrida bilfahishati walharami maa arhamiha ko weltoragol bone weltoragol jeeno ko woni wadde ka ɓeyngure maɗa ɓeyngure ma nden jiwo ma on mo ɓorni ko ɓorni o hara ɗum tampintama ka ɓernde o ɓorno sexy hoy o yalta ɗum soñjatama hay e hunde yiidamo e worɓe hiɗa andina humbi dewgal hakkude maɓɓe hara ɗum tampintama ka ɓernde an ɗo ko oɗo wiyete dayus hunde ɗum ɗo nafata o ko lorrugol mofte ɗum ɗum woni oɗo yo andu o sottani hoore makko ka nder yiite jahannam hara jiwo on ko ɓorni ko yeeso babaji on jiwo ɓorni ɗon o wata turade yeeso ɓen makko yiya ɗum a terto ɓe ko paykoy ni paykum be fija e ko fiju a sottani hoore ma yiite jahannam ɓay hiɗa renti ɗum ɗon wowlu sale fof andanoma a ronku kono wata fankoye hoore ɗum ɗon wallahi ɗum ko foofere e jasere harane kay ko a woni sabu on ko on kadi kanko landima ko ɗum sooda kon ko an jonnimo coggu ɗum ɗon ko an jonnimo ɗimbuuɗi o soodoyi ɗum ɗon ko tawata simoko baɓe no arde kama ko andirta an tigi ko ɓorni kon hina ko allah yiɗi simoko baɓe tedduɓe hino arde ka suudu innama yo yaw ƴetto yawudere c'est dit yo suuɗo moko baɓe ɓen kono yo wirto yeeso ma o wirto yeeso allah
subhanallah no hulɓini musidɓe julɓe tedduɓe ta waɗu hoorema dayos si tawi ɗum ɗon feƴƴi nogay e ɗiɗi aklul mayta waddam wa lahma al khinzir ñaamugol jiibe e ñaamugol ƴiiƴan e ñaamugol kose jiibe on noon ko enen ɓuri ɗum ɗo sagitanade mawɓe men Allah dandino ɓe sifa ɗiɗo enen noon arɓe ɗo ini ɗo sina aldi e lide ko ɗin tewed to ɓuri welde haray ko enen ukki o probléme ɗo ñaamugol ko harmi Allah no inni e suratul maida hurrimat alaykumul maytatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghayrillah kala ko daginiraka inde Allah no harmama an julɗo ñaamugol ɗum na farilla be ñaama tew sa sikkitike wallin da ma yuribuka ila ma la yuribuk kala ko sikkitiɗa e muɗum wallin ɗo yaha ka sikkitaki ɗum woodi mawɓe men fuuta siɓɓe meɗen ɓe annduɗen ka meɗen wonay ɓe ñaamiri tew wonde wotere nder hitande julde suuma e ɗum julde donki est ce que ɓen ɓe wuura ɓe wuuri an gadu arde ɗo no gasa heɓiri no tew wo so tawi haaji waɗi saraɗo no innande ko beetun tew maafe wata wonde ɓawde awa soodo e liƴƴi si ɗum ɗo feƴƴi asalis wal ishrun adamu tanazzuhu anil bawli ko wasugol laɓɓinagol kadi e coofe ɗum ɗo kay ko enen ɓuri concerne ay hay ɗo ɗa watti jiin ɗa waɗi kolan nder ɗa haɓɓiti ha yori keng on tigi daro hibba ndiyan ha gayna feccere nden ka leydi feccere nden luttaka nder tuuba elaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe arno ɓe tawi gaburuji ɗiɗi hino letteɓe ɓe inni ɓeeɗo ɗiɗo ɓe ala lettirede sabu bakkatuji jeni ko sabu bakkatuji ɗi ɓe wattantano hakkille muɗum oɗo ko wona lettirede hari oɗo ko waddindiraynoɗo yimɓe ɓen oɗo ko wona lettirede hari o hibbay ndiyan ha o gayna so gayni sofugol o laɓɓinota ko ƴette tun o watta nder toon kadi leeri juulugol yona o juulira noon kadi oɗo ko sabu ɗum ɗo woni ko lettimo ka nder kaburu makko hewto yarta ko yiite jahannam jon noon sa waɗi sifa ɗum ɗo ya andu a uditani hoorema saabi a jeyangal e saabije yiite jahannam arrabi wal ishrin nogay e nayyi on ko alghiba ñoore en fof hiɗen anndi ɗum ɗo nela salah sallam no maaki iyakum walghiba mi rentini on e ñoore fa inna alghibata ashaddu min azina bakkatu ñoore no hulɓini ko Allah ɓuri bakkatu jeeno alhamis wal ishrun nogay e jowi on ko noyki ɗon ko alkhiyana janfagol no janforɗa o ka konngol janfiɗa kaka gollodiral janfiɗa a natori ka nder kamba assadis wal ishrin nogay e jeego on alkasibu ko fenande no on tigi feñiri o hay siko e sama kala alkasibu no laaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih wa hatta yatajannaba alkasiba fi misahihi wo gooto e moɗon gomɗinta gomɗinal sellungal ha o yiɗana musidɗo makko on konko o yiɗani hoore makko ha o woɗɗito kadi e fenande o hay tawi ka sama kala makko hay siko sama kala julɗo duwaka fenugol nogay e jeeɗɗi assabi wal ishrin man gayyara manara al ard kala on sansuɗo bornore leydi a sottani hoore ma yiite jahannam hara a sansu gokkunni yeru embere cuɓal ko an sottani hoore ma yiite jahannam si tawi noon a yeeyi goɗɗo leydi ha gasi yeeyoyɗa goɗɗo go kadi on ko honno innoyta Allah on no woltake fi muɗum nogay e jeetati almannu bil ata ko wajitirgol saabu dokkal mi hokkora oɗo joni ha gasa fewnno meɗen weldi mi waɗannamo vraiment tigui ti yon ko julɗo hani waɗande musidɗo makko janggo men haɓoya tumen fottaka hakkude jama mi waɗanarima ɗum ɗo na min waɗannuma ɗum ɗo na min ittuma o soñdia ɗo ɗum ɗo na min surruma ɗo sina ɗum a wirtotono ɗo ko waɗannoɗama kon fof hande kadi wajjita golle maɗen ɗe perdi a mara joddi ka Allah a sottani hoorema kadi yite jahannam sa waɗani goɗɗo fewdo welduɗon ko satti wo ko satti si on haɓoyi hay son wartinirta wowlitu ta perdi golle maɗen wala tubtilu amalakum bil manni wal adha taw bollir golle mon ɗen saabu wajitugol e wowlitugol e lorritirgol kadi mo waɗanɗa on sa waɗani goɗɗo feƴƴi lanni si goɗɗo waɗima kadi on yaafodiri lanni janggo si on haɓitoyi kadi wowlu fi ko waddi on kon nden ñande amma ko fiɗɗino kon hara yejjitu madama inni a yaafike attasi wal ishrin saabi al nogay e jeenayaɓal ngal attajassus waɗugol espionnage ara heɗo ɓeeɗo natta yettidoya ɓeeɗo sifa no woodi fewnɗo ni ɓe laamu ngu woni e yoɓude
yo ar heɗo jento ko wolten ga kon ya yottintino yaɓe ɓe ñaama hoore ɗum ɗon yondi yottintino kala ko faala man lam yamut bisayfi mata bi hayrihi tanawwa'at al asbabu fal mawtu wahid kala ko wowlaɗo naɓu yottintinoya wuura e hoore ɗum a jammina ɗum ɓeygure ma allah walla ma tun hara ma yaari sina ɗum ko yiite jahannam on ko ukkoytoɗa an o wonɗo e wadde ɗum ɗo hiɓe hakkundeji meɗen ya anndu a yaltino l'islam ndaaro e yaltide l'islam ɗin nawaqidul islam ɗin ɗi sappo ɗi cheikhul islam ibnu taymiya waɗi ɗin kala wallodirɗo e keefeero e hoore julɗo fiino lorrora hara e yalti l'islam a yalti few awa ko onon yo yottintinoye ɓe yottintinoye goɗɗo so a maayaare fii allah a maaye hara hina fii allah kono ko ɓe maaya woɓɓe lorrano maayi e hoore fii allah woɓɓe kay lorra maayi e hina fii allah lorrunooɓe o lorranooɓe o gerunooɓe o geranooɓe o hannde fof tawtondiroyi ko allah subahana taala ko neññande ɗon haga yawmo yanfau sadiqina sidgohum hannde nde ñalaande ɗo nafata ɓen gongunooɓe nunɗunooɓe tabitunooɓe o hoore allah sabu ko ɓe tabitunoo kon taɗum rekkile yaaru yeeso wata yaaru ɓaawo ko satti o ko satti tabitu e hoore laawol l'islam si ɗum ɗon feƴƴi allah anu ko huɗugol huɗataake mi laaw salah sallam ɓe maaki memminuliraaka komi huɗoowo ɗo ɗon ko ɓuri concerne ko rewɓe no heewi huɗugol hiɓe heewi dullalngol moodi maɓɓe hara yo ɓe rentoye ɗum ɗon ko sabu ɗin piiji ɗon ɗiɗi woni ko ɗuɗɗinoye rewɓe ɓen ka nder yiite jahannama si ɗum ɗon feƴƴi ko algadre ko hodugol goɗɗo hodamo jam fo mo hiilamo alhaali rewriɗo hooleɗa janfeɗa halfineɗa jawdi ñamandi alaka goɗɗo yo surre o ñawlama saloɗa yoɓitude nde ñamandi a natorika kambaji ɗo alghurur no woodi ko hoɗata kon ɓeyni wo la siyama bil jamali wal mali watta alim no woodi piiji tati hoɗayɗi goɗɗo ngari kin sonnajo ngari no hoɗamo ɓay o yii himo laɓa arɗoyni no faalama o innanno condition ji makko ɗi yaadayi on gorko ɗon aroyɗo wo kadi o innanno hina on noon kadi ko noon o yarata ha tawata o perdino o andari ma jawdi nin kadi hiɗa jogii jawdi fof no dogude ɓaawo ma annda ɓe yiɗama ko sabu jawdi ma ni woni ko ɓe jokkirma yonde jawdi ndi lanni o anndu a perdi watta alimi e jande nden kadi ko ene yo karamokoɓe wattanen hakkille e gande ɗen no tawa e huɓɓitoroteɓe yiite jahannama yawmal qiyama karamokoɓe ɓen ko jangirari o waajorari o jañirari fi allah ko fiyo yimɓe ɓen inno tigi tigi ngono jangi o no wawi jannude o no wawi waajade hina tawa e huɓɓitoroteɓe yiite jahannama yawmal qiyama yo allah on dandu en haray ko onon kadi yo marɓe ko a woni ɗiɗaɓon ammarɗo okkitireɗo jawdi hara hina fi allah ko fiyo inne kaari kan kada ka wiya fi sabilillah wittay tel allah wallama hara ko fi allah ko onon yo wonɓe wadde da'awa waajo waɗoɓe jihad fi sabilillah allah walla ma hara ko fi allah sina ɗum hara perdini hoorema yawmal qiyamati amara joddi yeeso subhanahu wa taala capantati e tati e saabiji aljanna ɗen ɓatu urrahim ko taƴugol enɗan taƴugol enɗan taƴatake defte ɗen fof son daariɗe ko nokku gotum petɗeni yo enɗan taƴe wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tutihuma si tawi yimɓe maɓe gorol mago siɓɓe maɓe ɓe inni a sirkan allah ɗon haray wata ɗoftoɓe kono noon o ini le ɗon wa sahibuhuma wondira e maɓɓe ɗum hara ko nene e baaba kono enɗan taƴatake ko satti o ko satti ko ton wonete ko waɗɗoma wo woni wat ko waɗanayma hande wela janggo metta hande wela janggo metta kono enɗan taƴatake musidɓe julɓe si ɗum noon feƴƴi ko no hikki ɗon atta'anu fil ansabi ko yuwindirgol ka dambeji inna ɓiɗɗo oɗo na o woni nene ma inna ɓiɗɗo na o woni baaba ma a yuwimo yuwgol ɗum ɗo sa wowli ɗum ɗo siko gorko on wolani nenejo on ma ko nenejo on wolani babajo on yo anndo yuwimo fowditani hoore makko dambuɗe e dambuɗe yite jahannam capantati e jeeɗɗi asiyatul muslimat wa chatmuhunna ko lorrugol gomɗinɓe julɓe ɓen e yennugolɓe yennayɓe jilbabu yennayɓe niqabu yennayɓe yenna kala no yennirɗa julɗo gomɗinɗo awtani hoore ma dambugal yite jahannam sonnajo yennatake julɗo yennata few tentinino kadi hara ko sonnajo julɗo capantati e jeetati sabbu sahaba yennugol sahaba ɓen radiyallahu taala anhu wa ardahum ɓe foppu maɓɓe sahaba ɓen fof ɓe guluuje temedere e nogay ma nogay e nayo ɓe foppu koɓe nunɗuɓe ɓe fof koɓe feewuɓe goto e meɗen wattaji hasibugol ɓe
e fof maɓɓe nelaaɗo sallallah alih w sallam maaki radiyallahu anhum allah o welama ɓeeɗo o yarlike ɓe o weltanike ɓe kadi ala hay e hunde gooto e meɗen ko yuwita ɓeeɗo wooti goɗɗo e meɗen dépense ko fotata e fello uhudu kanŋe wata hewtude muudo hun gooto e ɓeeɗo ko honɗum yennanta ɓeeɗo haɗi ma poɗa e bakkatuji ma tentini an an ɗo landiɗo sukkarɗo jooɗiɗo feñi jooɗi hoore ɗum ɗo hara ko ɓe sahabaɓe ƴettinoɓe wontiji muɗum e jawle muɗum yeeyi fino l'islam tabitira sinano ɓe nun l'islam watano hewtude tawata an ko ɓe darineɗa hannde si ɗum ɗon feƴƴi 49 adda'awatu ila al bida'i wa dalala ko noddugol yo bida waɗe wurnitugol bida wurnitugol majjere mo ɓe men ko woni e noddude e muɗum ko yo dartu moƴƴa allah wallama hara nelaɗo nodduno e sifa muɗum sa etike ha a wurniti bida kala ka bidi a wurnita haray sunna ma yiɗo sa etike a wari lawol nelaɗo a wurniti lawol cheytane allah wallama hara ma yaari noddugol ila tariqi l bida'i wa dalal ɗum ɗo kadi ko miftahu min mafatihi nnar saabiwal 49 ɓangal ko aftira haray ko lasindagol yahayɓe ka meɗen daranelal lawol ngol si yawgol hannde no moƴƴi ma yahugol janngo yaltirgol ngol ko honno mi haani yaltirgol ko honno mi hewtiroyta ka men fulawa ko bimbi ka ko kiikiiɗe ko jemma ka ka ñalorma simi yaltay toon kadi mi arta ko honno mi yaltirta e musidɗo jolɗo luum iman lo aari ha hewtiti ɗo hula bani adama ɗimmojo ma a yahayɗo okkora mo ha gasa so hewti hay ŋañiɗa to mo sikka e okkoray mo woni tawata ko hulata acca rabbu samawati wal ard allah on ɓurnima e hoore o hay ko ñaama o mara tawata ko hulata acca allah 51 addawatu ila gayri l ab nodditirgol ɓiɗɗo harana baba makko ɗon hulɓinani e moƴƴa ƴettoyeɗo ɓiɗɗo ha gayna fewdaymi o ko ɓiɗɗo anniɗa andi hina ɓiɗɗo ma ni ya winda kaydiji fo inna o ko ɓiɗɗo an tabita ɗum ɗon o ko ɓiɗɗo ma ka kaydiji hiɗa andi na ɓiɗɗo ma ko ɓiɗɗo goto ma ɓiɗɗo jaaja ma ɓiɗɗo ma ɓiɗɗo kono na yiɗoɗo ka ko keji ma allah ko ini udu'uhum li abaihim noddireɓe babiraɓe maɓɓe ɓen son anda inde babiraɓe maɓɓe ɓen fa ihwanuhum fi ddin wa mawalikum haray ko siɓɓe mon ka diina e weldiɓɓe mon e heftuɓe fi mon kono sellataka goɗɗo ƴetta ɓiɗɗo baka e muɗum inna ko ɓiɗɗo mum hara hina ɓiɗɗo makko l'islam on jaɓa ɗum ɗon yo allah yaafo en ko wona waɗe ɗo kon e ɗi regroupement familial ji yo allah yaafo kono noon ado yo allah yaafo o yo on tigui ittu si yeehi ha a maayi ɗum ɗo ɓiɓɓe ma reeduɓe ɓen ɓe ɓe immoyo laamu ngu kamɓe koɓe andi a inino ko ɓiɗɗo ma o roninoyay mo dondidi o haana o ñaamoyay ko harmi fi honnulle ko windiga kaydiji kon si aroyi sendugol dondi ndin aray ɓiɓɓe ma reeduɓe wata haynude o heɓata so wullitoy ka laamu ko honno yaltoyta alkasibu riina wa sidqu tumanina fenande nde ñappay kono si oye ñande goo ko hikkiɗon saabiwal 52 woko ashurbu fi aniyatin aw kuubi zahabi wal fidda ko yarugol e taasi hun ma e miran hun kanŋe ma kaalisi julɗo no harminana yarugol e verre hara komo kanŋe o moƴƴinira ma ko kaalisi 54 al amnu min makrillahi wa adamu lhawfi min iqabihi hoolagol lette allah ɗen yaha rewa allah ha inna an on tigi tigi onga huuliki allah lettoytama ɗum ko fenande gooto hay e gooto gollaari golle moƴƴe ha tawata ɗen ɗo yoni ko naɓa mo aljanna ta hoolo wata gooto kadi taƴo yurmede allah nden kadi alyasu min rahmatillah ta taƴo yurmede allah nden yurmede allah nden inna rahmati wasiat culla chey allah yeñanide kala hunde noon ɓeyni wo law yalamu lmumin hara gomɗino hino annduno ma inda allahi min al uquba ko allah jogii immorde e lette ma tamiya min jannatihi ahad goto heɓatano espoir wondema hoɓoye aljanna ɓeyni kadi walaw yalamu lkafiru si kefeero kan no annduno ma inda allahi min arrahma ma qanata min jannatihi ahad goto kay taƴi taɗo ko aljanna allah la taqnatu min rahmatillah no gay e jeɗɗi on ko wiyete kon arriya waɗirgol yingo ko saabiwal jeyangal e saabije yiite jahannam 56 iktimanul ilmu shari suuɗugol gandal sariya hiɗa jogii gandal allah no faminma na doole ma heɓirɗa gandal ngal goɗɗo landoma masala ma ya jannumo ma ya faljitumo saloɗa hiilamo fenanamo janfoɗamo
andu an kadi o suuɗi gandal ngal ɓeyni o kala on suuɗuɗo gandal allahu on laggimboyeymo yawma alqiyama o kolmbiroyeymo kolomboje yiite jahannama yawma alqiyama si ɗum o feƴƴi aljidalu almira 49 on ko weñjodiral yeddodiren ɗo hara miɗo desidi feere nde mi addinen ko ɓe nden ɗon nde laato sina ra'ayu an on idi an on yo lanco kono ko ɓe on ɗon laato 50 on ko almakru wal khadi'a ko fewjugol pehe fi janfagol julɓe ɓen fewja pehe no janforta julɓe andu an kay ɗon hande kay a natori ka dambuɗe yiite awditi saabiyal jeyangal e saabiji yiite jahannam 51 manɗo fadlul ma ko salagol ittugol sadaka ndiya goɗɗo okkorama innama okkorat mi yara hara iɗa jogii ndiyan ko okkoramo saroɗamo okkorde no gasano enen nde toɓɓere ɗo si nde wowlama kala han famirten nde ɓay ndiyan no woodi a yaha e nokkeli goon toon hara heɓugol woɓande wotere e woɓande ndiyan koko mettu ɗum feewi siɗa jogii noon feere a waway yarde luttiɗa salike okkorde goɗɗo andu hara yan kadi awɗitani hoorema dambugal ƴaage dambuɗe yite jahannam 52 al idraru fi lwasiyati bi an taktuba wasiyatan tamna'u warisan haqqa lorrugol ngol ka wasiye hewta ka mayata wasiyoɗa wasiye bonɗo hara wasiye on haɗay hanunoɗoma ronugol ma mayda on wasiye ɗon accaɓe ɓaawo ɓen kadi ɓe inna pellet ko mayɗo windi gon ko ɗum ɗo woni komin gollitirta si oɗa daɗi perdi haqqe mum on andu haray ko awwoni sabu 53 man ul waris min haqqihi haɗugol ronowo o hettugol haqqe makko on ɗo hiɗen inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ko anda ka meɗen telen ka amen to ko debbo ronata allah le no inni wolinnisa'i nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun walinnisa'i nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kasur nasiban mafruda no wodani rewɓe ɓen geɓal no wodani worɓe ɓen kadi geɓal e ko nene baba maayi e ɓaɗodiraɓe ɓen foti jawdi ndin hindi ɗuuɗi mbawa foti jawdi ndin ndi ɗuuɗa 54 arriswa waɗugol ngenaari yeenugol fiya heɓu yeena goɗɗo fiyo yeeye goɗɗum ma yeena goɗɗo fiya heɓu ko a hanano heɓugol ɗum ɗo wiyete riswa anda noon si tawi ko haqqe ma hiɗa andi sa yeenaari a hettata siba ko fewndi kon ka meɗen karamo ko ɓeyni ɗum ɗon na ngenaari noon na riswa ko a duwanoka hendagol few jomnama noon mbuuɗi haray fi noon hara ka ya heɓu allah huuɗi yeenu ɗon allah huuɗi kadi yeena ɗon kadi 55 ko wiyete kon assuhaq wa huwa mubasharatu lmar'atu lmar'a ko susatake wowlede ga kon ɗum ɗo ko nde debbo e debbo jommidirta yalla danden ɗiɗo ittayge ɗeɗo naɓaen ka ɓuuri moƴƴude toon 56 sulɓu tamasilu wa suwaru almujassama ko moƴƴingol nandollaji statiji an hiɗa ñeeñi ha ko lesgol leɗɗe waɗa statiyet to joƴƴina yeeya ko hoɗum ɗo wurɗa ko saabiwal yiite jahannama woni ko ɓuritanɗa hoorema 57 tarkul hajji wal umrati ma al qudra accugol falagol hajjoygol e waɗoygol umra haranɗa jogii feere anndu ko yiite jahannama uditanɗa hoorema ko allah noon anndi himo ɓurma anndi sa jogii feere sa jogaaki feere amma noon iɗa jogii feere nden a salike yewgol annda uddani hoorema yiite jahannam 59 on ko honɗum woni ɗon ko iftaru yawmin min ramadan min gayri usre ko tewagol pas ñaama ñallal gootal e suumaye hara hina sabu nganto tewɗa pas ñaama tum ɓay a hewti yerop ñaama suumaye a nawna hayye hunde waɗama jogaki nganto hayye hunde anndu a ukki hoorema yiite jahannam wa akhiran ayuha al ahibba التاسع والخمسون وأعظم من كل هذا تخلي المرأة أو الرجل عن إصلاح بيتها وتربية أبنائها وعدم العدل بينهم إي ولن دو فبكو بوري هلبنادي دي دو وكونde gorko ma debbo wedditoto e honno e ne'ugol ɓiɓɓe makko ɓen ka nder suudu e ronkugol fonnugol hakkunde ɓiɓɓe ɓen fi honno ka nder suudu si boni ko ɓen ɓiɓɓe ɗo yaltata lorroya yimɓe ɓen ka yaasi ko ɓeeɗo ko ko wolle nga yaasi fof ko yimɓe woni e wadde ɗum joni noon ko honno waɗi ɗum ko ɓay nder suudu ndu woni ko moƴƴaani si goɗɗo heɓiiɗo occupation a jokkiiɗo occupation fina dawa ƴawra jolda haa ronki heɓande ɓe ɓiɓɓe ma tan no ɓe feewira ho laawol l'islam anndu a yeebii hoore ma
كلكم راء وكلكم مسؤول عن رعيته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد أيها الأحبة، وأخيرا أعتذر عن هذه الإطالة. أرى يكي الله نونا ها فيونك فيوني دو من يافينو إكوكو مجيوتيني دو. أرى توبري إلى برلين كمن واسيو هوريا واسيو نوم ببابي رابي تدو بإنيني رابي كانا نويدو دي يوتر دو. أرى هيوتي هندكو ينوغاي إجيغو لورو دي سامر وانه 31 décembre ɗum na julde julɗo musidɓe julɓe tedduɓe. ta wonu dayus accita jiwoma ma paykum ma gorum yahugol ɗo e feetoygol ɗum ɗo hina feetoma ni feetoma an julɗo ko julde suumaye e julde donkin e juma ɗum ɗo hina golle men ni wata ñentin alyahuda e annasara na laawol meɗen ni na iidi meɗen ni ta soodan goɗɗo jonci fi sabu ɗum ɗo ta prépare ñaamete fii ɗum ɗo wata ƴettir konsi hara ko sabu fii ndaaroygol ɗo ko goɗɗum fettinteeɗo lorra julɓe ɓen ɗum hina golle men ni hina golle men ni hina golle men ni miɗo toro allah subhanahu wa taala yo allah on tabinteng e hoore laawol peewal. allahumma izza al islama wal